KUKI PHURUP की Meeoi Shingna blockade CHATHARIBA Imphal JIRIBAM LAMBI के TATBUNG MAPADA PANDUNA LEIRIBA POT PUBA GARI Shing Ngarang Rongmei Naga की Meeoi Shingna Imphal Tamna Thok-Hanbada Mateng Pangkhre हिरम असिगी मतंगदा प्रेसना फंगबा पाव मन हाई JIRIBAM district नौना इरांग थोरखिबा असिगा इरोइनना रोंगमै नगागी CSO सिंगी टीम अमना JIRIBAM दा हांगबा रिलीफ कैंप सिंगदा अंगम तेंबांग पीबा लाखे CSO की टीम मधुना हौजिक तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तौसेम सब डिवीजन की मनुंग चन्ना लैबा तदबुंग की एरिया दा पोट पुबा गाड़ी कया पंदुना लैरंबा थेंगनखे हारिबा ट्रक सिंग अदो इम्फाल JIRIBAM लंबी दा हौखिबा तांग 13 KUKI PHURUP की नुपी सिंगना ब्लॉकेड तौखिबदगे इम्फाल तमना थोकपा ngamdana लैरखिबने हिरम असिगी मतंगदा रोंगमै नगा काउंसिल मणिपुर की प्रेसिडेंट सेवियो गांगमैना TOMTV दा हाई हौजिक थोकलिबा इरांग असे मैतै अमसुंग KUKI PHURUP की मरक्ता थोकलबसो खुंदारिबा अतै फुरुपता अयत अपन पीबदि यारोय ngarang Imphal Tamna Thok-Hanbada pot puba truck sing adu asoi angam yaudnaba Rongmei Naga council gi mihut singna line clear ohelaba matungdane ngasi petroleum gi product sing puba truck sing Imphal Tamna Thok-Hanbada thorang paikhatle ngarang pung manga makhai adwaida Imphal Tamna chatkiba truck sing adu asoi angam thokpugi paulaite Imphal JIRIBAM lambi da kanagumba amatana blockade tawdanaba council asina mamangdagi khanganduna laklabane हौजिकसु अखोइना लौखिबा फिरेप होंगबा लेते लंबी असिदा ब्लॉकेड तौदनबा रोंगमै नगा काउंसिलना थमखिबा वाफम असिगी वांगमदा मखा ताना थबक तौरक्लबदि मदु चपचाना थेंगनगने लंबी असिदा ड्राइवर इचलिनाव अमता अवाबा तादनबा होनगने इम्फाल JIRIBAM नेशनल हाईवे असि अकक्नबा फुरुप अमा खक्तगी नते मसिदि मणिपुरदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमक्किनि हाइबसे अखोइना कैदौनुंगदा काउदबा फै काउंसिल असिना होनरिबा नोंमा खक्तगी नत्रगा मतम खरा खक्तगी नॉर्मलसी हंजनबगी पांदमदा चंगसिनबा नते तुंग कोइना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमक्ना नुंसी सानना पुन्ना हिंगमिनबगी पांदमदा चंगसिनबने पांदम अदु फंगद्रिबा फावबा हनबा लैतना चंगसिनखिगने हाइनासो महाकना मखा ताखे For the last 6 or 7 days, essential commodities, petrol, diesel, fuel, Gari Shing standard koina kuina le rakhibuda koise yeng Shing Ngarang le yobni ado hojik ki highway 37 se kelo kanagira ham tamsta koise koina khanbuda asise single community ki natte asigi meitei khak ki natte KUKI khak natte naga khak natte ado myam community se koi punna Manipur se maga se highway 37 se koi mapu ori ni myam na koi mapu ori ni adu ki maram oidna koi se Imphal de ki natraga none de ki nungba de ki Tamenglong de koi myam la ga ngasi se koi de state force ga koi CISF ga natraga moi CRPF ga moi myam na tanaraga koi ki local administration natraga se koi ki meitei gi ichinnaw sing su yauraga gi ichinnaw sing su yauraga se moina bunch release relax tore natraga se moina relief lift tore hadu question koina witness tore aduga koina haining isi adu ngasi khakta asi koina economic blockade tor numit ama ki khakta koina lift tawhangina ha la khunate we want a permanent kind of peace permanent kind of peaceful coexistence to live together in Manipur.